Indabankulil. Sasemzini omdala emanqweni phakame. Umnikazi wezinto zonke ilanga lamalanga lake lakhuluma into nami esangidida namhlanje mhlawumbe omunye umuntu angakwazi ukuthi ayizwe noma agcine seyiqonda ukuthi uNkulunkulu wayithini. Ithi inkosi enkulu yasezulwini ukhiye wokuvula ezulwini ukini ya isithi futhi nokhiye wokuvala ezulwini yathi ukini yathi uma uthanda ungena ezulwini uyangena kodwa uma ungafuna ukini. Lezo zinto abantwana benkosi angazi noma imina impela owadidekayo noma imina engididekayo. Kodwa engikwaziyo nenkosi enkulu yakhuluma ngakho. Yakhuluma ngenhliziyo. Yakhuluma ngenhliziyo. Uma ikhuluma ngenhliziyo ikhuluma ngendaba yokuthi uma ufuna ukungena ezulwini inhliziyo yakhe ivuma uzongena ezulwini kodwa uma ungafuni ngeke ungene ezulwini. Kulukhuni-ke lokho bantwana bakaNkulunkulu indaba yenhliziyo ngoba inhliziyo ingaphakathi kumuntu. Umnikazi wayo uyena. Umuntu akakwazi ukutshela inhliziyo yakho ukuthi inhliziyo yakho, inhliziyo kasibanibane nje ukuthi nokuthi uyena umnikazi wayo oyakhuluma nenhliziyo yakhe incenge. Ingoma ya lapha ekhaya ithi ukukholwa kuwe baba uvuma inhliziyo kodwa uma inhliziyo ingiphikisa angikwazi ukuthanda ukukholwa. Manaqalatha ngiyacabanga ukuthi njengoba sonke sila noma yimuphi umuntu lethi inhliziyo yakhe kuhle. Nkosi nansi inhliziyo yami ngicela uyibone. Kodwa angazi ukuthi inkosi wanginika inhliziyo enjani. Bengifisa ukudlula esihlabelelweni sekhulu namashumi amathathu anesishiyagalolunye 139. Lesi sihlabelelo sasihlabelelwa Nkosi enkulu inyanga yezulu. Ufile ulandela izizwe
omkhulu ukusebenza kwala ekhaya kunesikhathi sakhona. Kwesinye isikhathi kuyakufuneka ukuthi usonge isikhathi ngoba isikhathi esiningi sikaNkulunkulu isikhathi esithize wenza ukuthi ngesikhathi esithize wenza ukuthi sengathi izinto zingashesha. Mkhando omhle angazi maNazaretha ukuthi singenza kanjani ukuthi sinxuse uNkulunkulu wethu esiphambi kwakhe unyazo lwezulu ukuthi asisize ngale nsipho yakhe akhuluma ngayo ayathi hisop ukuthi uNkulunkulu asisize sithathe inhliziyo zethu sinikela bese sithi Nkosi siyacela ukuthi usigezele inhliziyo zethu. Amen. Ngoba maNazaretha muhle umuntu ngaphandle egqokile mhle ehamba kodwa indaba enkulu mase kuvela ingaphakathi lakhe uyaye ucabange usuwedwa ubusuthi lo muntu konje manje ngase sihlangane eminyameni kungafanele ukuthi ngenze njani. Inhliziyo umuntu ihlala kuyena kodwa mayisiphumela ngaphandle enye iyasabisa. Ngiyakhumbula incwadi angazi noma kaJeremiya kodwa anginikwanga incwadi uNkulunkulu akangipha ngoba ngiyahlula kodwa ngiyayazi ekhuluma ngokuthi inhliziyo iyakhohlisa. Angazi ubafowethu mabengase bangifundela ngomsa kaNkulunkulu. Jeremiah 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo iyakhohlisa. Kuhle konke esikwenzayo emhlabeni kodwa umbuzo uthi inhliziyo yami nawe izosingenisa yini kulo muzo okukhuluma ngawo okuthiwa ukhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Cela ngifundele ubaba usithule. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo? Verse 10. Mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga izibilini ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe nanjengokuthela kwemisebenzi yakhe. Amen. Ngiyabonga baba. uNkulunkulu akubusise. Ngelinye ilanga maNazaretha le ndaba engikhuluma ngayo iyangisabisa. Angazi noma omunye umuntu akayisabi kodwa iyangisabisa. Kuthi mase siphambi kaNkulunkulu bese ngibuza Nkosi kodwa njengoba sikhona phambi kwakho inhliziyo zethu ziyovuma yini ukuthi sikubone kulo muzi okukhulunywa ngawo nowasethembisa wona ukuthi ukhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga wena kuphela olawulayo wona. Umuzi wamaNazaretha
ilanga lenyanga bisi adlula bisi ngeke umyona umbuzo ake uthi yona oyiyona uma sesifikile kulombuzo esithengiswa kuwona esithengiswa wona yebo imisebenzi yovuma kodwa inhliziyo yovuma na ngikhuluma ngenhliziyo yami ngelinye ilanga sasikhona nje tempelini khuluma ngenhliziyo yomntwana wenkosi wafika umbiko othi khona unkosikazi ogulayo lo nkosikazi wayesenesikhathi eside egula watholakala ukuthi kufanele ukuthi sihambe siyokwenza umthandazo kuye simcelele kuNkulunkulu mhlawumphilisi ngase ngiyacela kwabangcwele ngase ngithi mina ngiyacela ukuthi nihambe nokwenza umthandazo ngase ngicela umhlambululo ngathi umhlambululo ngicela ukuthi hambe nalabo bantwana baNkulunkulu niyokwenza umthandazo womama ogulayo bafika bawenza kwathi ngokwalokho ukufa kwaqhubeka kwamama kwaze kwafika ithubeni lokuthi ingane zakhe zase zithi ngoba siyabona ngathi kufudumele lapha ekhaya ake sikuthathe sikhiphe sikuyise komalume mhlawumbe umoya omubi mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona la egcekeni base bemthatha base bemhambisa komalume walezi ngane kude kakhulu izinto zasemalokishini ayikhelelene kakhulu bafika bambeka kwatholakala ukugula kwaqhubeka uma sebembekile ingane mayisele ekhaya khona ingane khona la eziye izalwa amadodakazi kwase kufika ithuba lokuthi bathandaze ntambama base bayathandaza uma bethandaza beqeda ukuthandaza base bekhumula izingubo kwathi bengakaqedi enye ingane intombazane izalwa indodakazi yavele yaqiniseka phansi esiyenaba baqala phansi baqoqa uma sebegqokile sebeyayithandazela lengane ukuthandaza kwethu-ke siyaye sithi thina phuma dimoni ulimi lwethu lolo shembo wasinikala wona lokuxosha ububi uma le ntombazane lengane sebesho njalo phuma dimoni kwase kukhuluma umuntu kule ngane khuluma uyafutheka unolaka uthi hey wena hey balo kumbiza ngedimoni ngabizwa wena mina ngedimoni wini wena zase zethu ingane sithi ngani ubani wena lezi eyithandazela lengane esinabile
uthi lo muntu ngangibuzo wena mina ngangibuzo wena mdala kakhulu okhokho bakho babe ngakabibiki emhlabeni ngikhona sithi ingane pho sizokwazi kanjani ukuthi awusilona idimoni uthi ke lo muntu akundaba yendeyo engikuzele kunina ngifuna ukubuza ukuthi uphunyoko angisho njengoba kwashiwo nganoba lo gama lesishilo uphunyoko ithi zithi ke lezi ingane akekho ithi ke lendoda uphi zithi ke lezi ingane umalume iyabuza ke lendoda kuyonzani lokho zithi ingane yakugula isithi lendoda amlandeni ufuna ukukhuluma naye zithi ingane akakwazi ukuhamba ithi lendoda anginandaba nalokho ukuthi akakwazi ukuhamba hamba nomlando ngiyamfuna jahile Manazarata hey angas kodwa kufanele singayicela zonke izinto sibanikelele abasizalayo kodwa singakhohlwa inhliziyo zabo Amen. Singakhohlwa izinhliziyo zabo sithi ingane sizomlanda kanjani ithi lento ngamindaba nalokho amalumlando Zabe isuka ingane zakhuphuka uyakhuphuka uma uyakhona hamba ngomgwaqo zafika zangena mayifika uthi unaluweni wenzenjani angena necaba bathi kuthiwa sinaluma uthi kunena lo nilanguma wena izomlanda kanjani ngiyobelele phansi nje la zithi ingane kuthiwa simlande ithi ke le ndoda ithi ke uthi kunina lo kusho bani zithi ingane kusho indoda ekhuluma kule ngane lele phansi usethi kunina lo mina ngidlala amadimoni hamba intshele lo muntu aphume kulawo owabhela lo muntu uthe ngala sitshela usethi kunina lo aniboni idimoni lelo Sasa ihamba ingane zayahla zashona kubo mayifika kubo Zathi ngaya umnyango yathi le ndoda sengifike naye sithi ngane ekhaya yini wenzenjani umalume uthela asazomthatha kanjani ngoba nebhala sinalo uthi ke unina lume thina kade sabakhona eNazaretha asikwazi ukudlala amadimoni lokhu yenziwa nani wayesesukuni nalo waphuma nengane bangene ngenhlaba komusuku fika unina lume wafuka wayibuka nansi ingane phansi wayesebambelela lapho wathi ya khuluma indoda ubani uthi khuluma uyasidlala amadimoni ithi hey wena awungazi uthi ubani uthi mina ngifuna udadewethu
uthi ke uyagula uthi uhlalele naye ngoba udadewenu walotsholwa la ekhaya uhlala nodadewenu uhlala nenkomo futhi anginasikali anginasihlangu Ngicwanda ekhaya kusi sihlabela kodwa asifikeki ngoba sonke isikhathi kakhulu abe sethi ibisithi le ndoda ekhulumayo kulungile isho kunina kulungile ngoba ngithanda indaba zakhe lezi ndaba engizoyikhuluma ezala ekhaya sengizochela yayisithi le ndoda mina ngahamba emhlabeni ngahamba emandulo uma sengihambile emhlabeni angikaze ngingene ezulwini ithi le ndoda isizathu sami esadala ukuthi ngingangena ezulwini ngisho izulu lomndeni ngilizwa ngendaba kodwa mina angikaze ngingene ezulwini ithi uyayibona lezi ngane zikadadewethu udadewethu engikhuluma ngayo waney'ngane ezingaphezu kweshumi kodwa wasekusele zisihlanu uthi uyayibona iy'ngane zikadadewenu esey'hambile emhlabeni uthi yena heke ngiyibona ukuthi yithathwa yimina uthi uyabona udadewenu yobe gula bengimlandile kodwa ngehlulekile ngaye into engehlulile udadewenu uthandeza njalo ngibe ngisafike ngithi ngizomlanda ngifice ngithandaza uthi ngihambe ngibuye ngiyamfica uyathandaza uthi lesi sikhathi sesigulile bengade ngimzingela ngimfuna uthi abafowethu baqedwa yimina umndeni wonke uqedwa yimina kodwa njengoba umndeni ngiwuqeda nje awone lutho kimi awukwazi umona ngoba nabantu
mina uNkulunkulu wangidala mayisengidalile wayesenginika inhliziyo embi uthi njalo mangibona umuntu enento enhle ngiyambulala mangibona umuntu ethandwa abanye abantu inhliziyo yami yayiphatheke kabi bese ngithi enhliziyweni yami yini edala ungathandwa mina kuthandwa yena uthi ke ngabaqeda abantu ngase ngiyahamba naye uthi angase ngifike ezulwini uthi ngase ngiyaboshwa yonke le minyaka uthi kuthenghlezi la ngiboshwe khona ngoba sekumnandi la ngikhona sengijwayele ngoba kuyizwana nenhliziyo yami uthi kwase kufika ushembe unyazo bezulu uthi lafikelwa malwathi wendoda into yenzayo uthi wasekuthi kumina ubaqedelana abantu laba bantu subaqedile babona ingani uthi ngase ngamphendula ushambe ngathi abangabangone ngalutho kodwa nje kuphela nje ukuthi mangimbuka umuntu ephila emhlabeni ukuthi angimbulale uthi ke ithi ke le ndoda ekhulumayo kule ngane njengoba ngikhuluma nawe nangishaye bumi la duze kwami uthi angisheshisa ngoba kufanele ngibuyisele la ngilande khona ithi ke le ndoda njengoba emile kushembe uthi lalela la angisayifunde into endala ngoba abantu abahlezi kahle ngenxa yakho lalela ke ngizokuthatha ngikuhambise ngikuyise emndenini wakho kodwa angikhiphi lapho ngizokuthatha ngikuyise emndenini wakho uhambe uyokhuluma emndenini wakho uncenge ngoba izingane zikhona ubatshela ukuthi abahambe bayofuna imbuzi emhlophe le mbuzi emhlophe bayithathe bese behamba bazongifica ebuhleni la bazongifica bese benikelela lenhliziyo yakho yokuqeda abantu kusukela namhlanje angifundi ngiphinde ngizwe ukuthi kuwakhona umuntu ofayo kusukela ngaleso sikhathi ngathi ngihamba esiphingo kwangena ucingo lokuthi ubani umshumayelo ngithi mina yebo kuyokukhona ngesabatha ngithi mina ngiyobe ngikhona kodwa ngoqala emhlanganweni sasuka la mhlangano eshumayelo ngoqala emhlanganweni kodwa inkonzweni esemini ngoba sengikhona ingane zase ifika mase kuphela inkonzo zase zingixoxela le ndaba zifike ingane sinenkinga sasembuza emhlophe siyithathaphi zayifuna ingane ukuze mhlophe abantwana benkosi base befika komunye umuntu odayisa imbuzi bayifika imbuzi emhlophe zasingane zicela lembuzi wayesethi umnikazi wembuzi ithengiwe zase zithi ingane ubumnikazi wayo uthi wayesethi umnikazi wembuzi uthe ukuya ngena ngethiza zoyila sicela ukuthi ke mayifike eqala ungamdedeli ngoba thina siyafa ungcono yena ngoba kungenzeka ukuthi akufiwa kuya sikhuluma ngemawulele phansi kuthiwa masingayitholi le mbuzi
emhlophe kusho le nto mina ngiyithole imbuzi emhlophe ngizobuya ngizoninceda Inhliziyo mana inhliziyo ngingathemba ngani zonwenzana sayifuna ingane imbuzi kwathi ngelanga wasehamba zahlala ukudayiswa imbuzi wafika umdayisi wembuzi usefika nemoto uzolanda imbuzi yakhe baba wemnikazi walembuzi ndiye size baba siyafa sidayisele lembuzi zabeka ingane usizi lwazo wafuma umnikazi wembuzi zayithatha imbuzi zayithatha ingane zathi ikambaziza la ehleli wayesevukela unina kodwa bulawa yini naye inhliziyo kanti umhle ngilo ngisabele njalo ngisaba ngesikhathi salapha ekhaya isikhathi salapha ekhaya sinomnikazi waso kanti omkhulu lo okhulumayo umshumayeli umsomi ngokudabuka kwami udabuka khona indwedwe bese uthi ngokwakha ngakhile indwedwe nasembumbulo futhi ngakhile umshumayeli khona ngixolise-ke abantwana benkosi into esisabisayo kuye kube uvalo angilwazi ngalifanisa nani kodwa kanti omhle angazi makuba ushembe aze ehle ezulwini azovela emhlabeni ngenyama angazi noma umhlaba unjani angazi noma uyabona yini kodwa ngifuna ukusho lokho umhlaba uyolo umnikazi walokuhamba uphumela ngasikade nabalothayo liyabahamba wakhuluma phambi kwethu wathi yinye into ezoba khona emhlabeni uNazaretha kuphela amen wathi inkulumo ezokhulunywa emhlabeni izoba yinye sase sekuphamela wathi yala iphamela amen Nazaretha angazi noma uyabona yini Nazaretha ushana akasize ithi inkosi mase ngigcina uphuma la isikhathi ithi kulokuhamba makuhlula ukubambelela ngezandla ithi manga izandla ehlulela uthi uzobambelela ngenyawo ukhothele kulokuhamba okungenani yaze yathi ngelila okungenani vuma ukuthi okungenani ube umata ozobekwa emnyama bathi mabedlula abadlulayo bafike basulela inyawo ithi umata nje ukubona uhlezi phezu komnyango uyizuza inhlanhla ngelila kusukela esizweni kanti umhle izwi lasezulwini likhulumile kunomyalezo njengoba uNkulunkulu ethe asiguqelana umnikazi wezinto zonke uNyazi lwezulu luthena mayisiphetho lenkonzo yakhe eyophendwa ngesihlakalelo samakhulu 227 esiyo hlatshelelwa umshumayeli uNcube
Ngikukhona uNcube sohlalelwa uMshumela uNcube hambe omkhulu cela ukubonga uNkulunkulu uNyaso lwezulu uzoguqa phambi kwesihlalo sobukhosi. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu konke sengikhulumile unganoni bantwana benkosi kodwa kuphela kube ukuphila ngoba ngiyacabanga ukuthi kumele beqonde ukuthi siphile sonke. Inkosi kusesebenzweni. Ngiyacela ukuthi Nkosi kusesebenzweni.